Abebembezi b'ururembo rwa Hoima bebembirwe meya w'ururembo Brian Kaboyo hamwe na Bosco Muhanuzi meya wa Hoima East Division nibagira ngo batireho uburyo bwo kurinda ururembo rw'Oruyonjo bitungwa abantu abarikunagira ebisasiro nibabaremesa kufuna obuzibu n'abantu baitu abakolera mu tawuni mu namuna abamaduka tukabagamba ngo ebisasiro bulomu abe na kabaketike abe na dustbin niye bayonje so that they keep Hoima City clean every first Saturday of the month. Ekigenderwa kiri nti tuikale tuijukiza abantu tuikale tuli bayonjo tuijukiza abantu nti kasasiro tunagimanaginga kurungi ebikujunda tutabimikisinga nebitakujunda ebagambo haba hariho kuyonje nguto entekateke yabebembirwe Princess Diana Mugenyi ati nabaina kubatera hebiro nambe baragani basoroza kasasire motoka nejani batekamu abukabwiro bumwe motoka na mbere isira abandi bona batuzire kandi bataroho ate bako bagambisa nka 12 motoka ejja kuyijagana imero baki akabiro baki akainga motoka na imera ni batwara kasasiro abantu ojja kusanga obuyonge mu bwongera Kaboyo yagamba ngo binentebekanisa eyokutandika kushashuza abantu okurabira mu bantu ninga company eratebweho okuyora kasasiro tukwenda kuteka munka cities ezindi kuzikozere private partnership nambali akubaho omuntu wabulikiro nagamba okusobola kumanaginga kasasiro n'abantu bakontributinga wena iziraga kimu pako maka gabe enyuma nabitabara yenyuma ne basasura akasente katito ekikwira guzorubuga tulinitwa abantu abukuba abantu nito tukolera mu rubuga runo buli kasasiro yosoroza oina kumanya halo inagiteka bati abakusinga obwingi bwomara onagabuli halo kasangire Orurembo rwa Hoima rurumwa abantu emitwaro 17 kandi urwino buhango bwitaka oburkwingana square mile 228 amakuru agagasha kwa Ambrose nwagaba katoto